Урматтуу Москвадагы жердештер, ар күн сайын Казакстан чек арасына чыгабыз. Жолдо жана чек арада документ срогу бүтүп калган, жоголгон, базада жок жана башка проблема болгон мекендештерге жардам берем. Ошондой эле үйлөнүү тойлорго буйрутма аламын. Машина, джип, Toyota Prado, Comfort 24 саат бою кайрылыңыздар. Байланыш телефондору +7925 617 40 60. Кеша. Can düynüңді тоқ қылат, жаратыңды жоқ қылат, сенен айтылып атқан ар кебің. Ең ардақтың енем аргенім, сақтадағың ақыным, өмірдегі жақыным. Атайлап мында келдім да, бұлда өнерге болған белгім да. Екеумізді тыңдайым деп, үрбіткіше чылбайым деп, мына чоғылып жатқан ел мында. Ассаламун алейкум, біз сағынған ел мында. Силерге ырдап берем деп, қомыстан ырдап төгім деп, атайлап Москваға келдім да. Тарып көргөзін еш қачан мұнан алақан чапқан қолыңар. Аң түгін өтшің өмірді, арманды салбай көңілгі ашық болсын жолыңар. Жолы қаншаң ұшындай, бақтылы жашап қайғырбай, алла қолды бар біріңдің ашық болсын жолыңар. Eskiden bilem Kırgız'da muhtaçlık abdan bol çele. Tökmeler gelse cin alıp kaşına gelim gonçele. Eskilerden tökmesi arazdaşkan candardı, eldeştiri vırdagan, gideymenin baylardı, tengdeştiri vırdagan. Tökmün akın ırdasa, top bolgon elim cırgagan. Eskilerden akını canılıktan aytkanda, camı jürt jakın gonçele. Жаңылықтың ырдаса, жан дүйнөсі тол челе. Ескілердің ақыны, бүгінгі күндің мындай жан интернеті бол челе. Ескіден ақын тоқтоғын, қоңыстан ырдап тұрғанда. Далошын кесте бір аял, қазанға будай салыптыр. Ақындың ырын уғанды, Kaparsız cana buğday nesinen çıkıp salıktır. O sol geste büyügen buğday tütünü toğulga varıptır. Kızıgan dili tandayda, toğul atamandayda. Komustan ırdap yem aytat, bilesingir benim aytat. Kuray güyüp çok oldu, buğday güyüp çok oldu. Koy gelin karasan dolu dep aytat. Жеңі жоқ, бұлай дышарға теңі жоқ. Кереген оз боз үйдің, ең içinden ырдап тұр челе. Içine бақпай келері, сыртынан көңіл бұр челе. Жеңі жоқтың сөздері, қалем бір мұншық мұр челе. Атаңдың көрі дүнейі, осында жеңі жоң ырдап төккенді, бары назар сал челе. Жеңі жоқ ақын екчіркіне ақындардың ал пеле. Жеңі жоқ ырдап атқанда, кебірлері байқабай, керегенің көзіне бастар батып қал челе. Алдан ошолордой болону, бүгін ел көніне толону. Бүгінгі өткен бұл майрам
бұл майрамдардың жоғыры. Қалпағы баштан түшпөгін, күн өткен сайын күштөгін. Ынтымақ менен қарасам елімдім барың өзгөчө. Қуанып тұрат жанатын, мынағай бүгін күгіндің өзгөчө. Чоң майрамды түптөгін, андан айланайын көчменен. Бірігіп бірге бір болып, биіктікен өскөнен. Ынтымақ менен ұшындай, төргің өтің дешкенен. Ынтымақ менен ортодо, тапқанын бөліп жешкенен. Сылымдан қылым қарыдып, қилаган өзін танытып. Санжыранын болбоса, сан миллионың кечкенен. Өмірді мына өксүбөй, бүт мақсатқа жеткенен. Күн өткен сайын гүлөнүп алдым көздөй өскөнен. Бир төлөгөн артып, боз үйүнү каалаган жака көчкөнен. Ынтымак менен бир болуп, бириндикте жүрөлү. Майрамга келген ар жандын, өмүр бою өксүбөй оорубасын жүрөгү. Salamap geldim, egemenді Kırgızstan jerinden salamap geldim. Baldarım aman bolsun dep, böksör göstön tolsun dep, başına bakıp tolsun dep, dua kılıp süylөгün. Ardayım senin aldığa, jetelep alıp süylөгün. Atandan salamap geldim, 9 ayı taптаган, dua kılbay жактаган. Moskvadan işler jatat dep, uul kızım dep maktagan. Apamdan salamap geldim, ata degen asmandan. Gelen insan emes be, apa degen denizden. Terin insan emes be, baktılı olsun baldarım, bolgosun bir armanın. Gegen insan emes be, baldarınan arkamdı jegen insan emes be. Handana çoğulgan usul bul elde, hatayla ala toğun elinen. Silerdin abdan sagıngan, hatelin eranızdan çalındı salam jiberdi. Baldarın törü üyünde urpağındı ulagan. Üydögüm oşul ayalın al bütböy turgan dıyanın. Alda salamın aytıp jiberdi bugün salamıngan dep kıyamın. Gebirlerin ıyladın demek sagınıp kalgan sıyagın. Bolgoso gempirim aman gelçi dep, biz üçün salam berçi dep. En kımbatım gereksin, bağlım bolgon sençi dep. Avıştan turat üyündün, telefon çalsan ardayım. Gözündü görüp süyüngün, kuyuңдun salamak geldim. Bolgoso atenem kaçan gelette, günde düştü gök görüp, göz aldına geliste. Balandan salamak geldim, gözüңdün ağı tekege, karangdan salamak geldim. Canımda çoğun oynoğun, biyiktiktin oynoğun, dosundan salamak geldim. Kılımdan kılım karıtkan, dıylagan özüm tanıtkan. En ana şolosumdan salamak geldim. Deputat çondordan salamap geldim. Özüyün ölüm töşögün borbordan salamap geldim. Akkarı takırı gitpegen, bürkütten uçup jetpegen. Süröttü bütpöy men bugün, komustan ırdap gitmenen. Narından salamap geldim, üyüңdün kutu bolgoso. Karından salamap geldim, jallavat dep jaştardın. Şarынан salamap geldim, talas menen ısık göl. Barынан salamap geldim, maktagan kabak gelgen. Salamdı dağın ap geldim, ana sol örük zarlı bak geldim. Halkır salamın kabul alınır, musafırsınlar barınır. Allah oldu var gemindi doğru basın canıgan. Aleme hırdavatkan akıldan, akıl menen es jatat. Oy tügöt böybeken degensi var çakta gelerinde gep jatat. Anan orusçada bilçelem, gebir orus mına tuğandar. Eta çöza pestiya, два раза ударит, полчаса кричит деп jatat. Ой, дорогие гости, сегодня огромный привет от меня. Особенно Светлана и Джекей, уважаю вас, как дела? Два языка
значит дважды человек. Вот это есть истина. Русский язык богатый, это язык Пушкина. А вам это доказывает Светлана Гедекин, Идрис Акын мужчина. Импровизация на русском – это не новшество для вас. Сатылганов тот, был в Сибири, он запевал на русском первый раз. С тех пор такое пение для нас примером для нас. Ой, сегодня мы потомки отважных воинов. Поражению не знали никогда. Дүйшонкулы Чолпонбай остались богатырями навсегда. А когда мы собираемся в Москву, мы всегда напоминаем, как всегда. Ой, они отдали жизни свои за победы Советский Союз. Воспользуясь моментом, я всем обращаюсь. Даже тогда наши деды надели свой колпак, который значит чистоту и доброту, высоту. Так что сегодня праздник колпака. С гордостью наденьте, если можно вот так, и одежду тоже наденьте. Сегодня, я смотрю, сегодня праздник будет, конечно. Вот празднующий чай будет. Иншалла, если длится наша дружба, иншалла, на том мире рай будет. И братство – это дороже богатства. Если не будет дружба, то весь народ уходит на рабство. Будьте благодарны, пожалуйста. Ой, Идрис Акын мужчину от имени мигрантов хочу выразить огромное спасибо господину Путину. Албеттен акын деген ушундай, көргөнүн ырдайт эмеспе, көрүп көңүл жанатан бөлгөнүн ырдайт эмеспе. Ал эми жаңыдан келип кызматка шайланып турган бирөө бар. Жан дүйнөгө жакшылык жайланып турган бирөө бар. Бакыттын кушу башынан айланып турган бирөө бар. Алыкбек Жекшенкуловдун айтпасам анделе бизде күнөө бар. Ийгилик каалап ишине дал ошондой кишиге колдон келсең ой калкымала канча сүрө бар. Buldan el süygöngö belginiz. Şıvıra eldenge uqtum, alike bilesiz binen uqtum. Kelbey jatıp buldaka sizden orup kaldı dep uqtum. Oy orvaңыз, көрбөңүз, 100 чейин жашоодо так узак жашап өлбөңүз. Ой, Кудай берген өмүрдө өлкөңүзгө арнаңыз. Ийгилик кылмайынча кыргызга кайтарып берден барбаңыз. Ал үчүн мына Кыргызстан Россиянын желектерин ушинтип бийиктикке кармаңыз. Биз артыңызда туралы, ар качанда Кыргызстандан ийгилигиңиздин угалы. Анда колдорду бекем кармайлы, аркасынан калбайлы. Бирге бир болуп, Алла берген өмүрдө эки өлкөнүн ушинтип достугуна арнайлы. Достуктун 4 түрү бар, санайынан да билип ал. Акын айткан кеп
defterdi kulaka bekem ilip al. Birinci dostluk tamakтай, tarpalat seni canına, eş nersege karatpay. Tamaktay dedim ankene, tatlı geming arnaysın. Tamaktay dedim ankene, tamaksız yaşay albaysın. İkinci dostlar darıday, uğurgandan izdeysin. Darıday olgon dosumdu, urmaktaysın sizdeysin. Ansız dele darını, uğurlasan içbeysin. Darıday olgon dosumdun, aytkanına gönösün. Darıday dosun bolbosan anda dardın dücütü ölösün. Üçüncü dostlar uğruday, ot deşip çıkıp kalışat. Kançalık kaçkan oşonca, артыңдан қуып жалышат. Ошондой достуң Кудай сактасын. Оору окшош жамандар жаның арга баспасын. Ал эми төртүнчү достор абадай, абаны такыр көрбөйсүң. Аба бар үчүн абирок дем алып жаша өлбөйсүң. Дал ошонун сыңары, аба барда сен барсың, аба барда мен бармын, дем аламын жашаймын. Россияны мен үчүн бүтүн өмүр кыргызган абадай дос деп атаймын. Россия менен Кыргызстан партнер болдук деп айтат. Жок, биз партнер болгон эл эмес, биз достошуп турган элбиз да. Достошуп бирге жүргөнгө бүгүн бийиктикке теңбиз да. Обаң эскиден бери бабалар Россия менен бирдей бир мекеним деп сүйлөгөн. Жанаң эчекен чыгып бул жерде о Россия родная, родина деп айтса көп нерсенин үйрөнөм. Демек Россия биздин жерибиз, Кыргызстан биздин жерибиз. Birigip dost bolup жүрсөк эч кимден эч качан болбойт кемибиз. Андан ынтымак менен бир болуп, биримдикте калалы, бийиктикте жылдыздай, чырактай болуп жаналы. Эч ким бизди бөлбөсүн, керек болсо бир болуп бейишке да баралы. Айналайын мигранттар, бирин-бирин аргачан колдоп турган мигранттар. Кыргызстан акын келди деп жанашып келип кашыма орноп турган мигранттар. Жан дүйнөгө жакшылык бөлөп турган мигранттар. Кыйналгандын акчасын төлөп турган мигранттар. Көңүлүңдү кубантып алып турган мигранттар. Кыргызстанга керекпи мечит менен медресе, окуу жайды, жолдорду, көпүрөнү болгонду салып турган мигранттар. Бир жылда ким билет бир жолу барып турган мигранттар. Телефон менен күн сайын алабалын Кыргыздын алып турган мигранттар. Жан дүйнөңдү кубантып бөлөтүп турган мигранттар. 2 миллиардтай акчанын эгемен Кыргыз өлкөгө жөнөтүп турган мигранттар. Андан ишиң эрген ийгилик, ынтымак менен ушундай жүрө бергин бир жүрүп, кармашкан ушул колуңар бекем болсун ылайым.